Laingut kirunar kilasya kem kenthop uwe ubadang red reta ubadang hap hapo ka kendon anjo benir halor ke jingkenno ba kila bom latit da kiding kerdem kenjat berkenti rengko na syadem uwe urang ba baar punreus nem barklat hasyan ha kathain utam nakar ha kasngi sejan balala ong kipulit. Ubaning kong na kibasya kenno ula bom da uding kenjat berkenti rengko na syadem bat laban rap ya kane ka jingle da ki arngut ki weipat rengkat bat u. Ha kabayadai bat kani ka jingja ki pulit ki dang tokit beniak ban lap ya ki daw jong ka jingja ha pedang ulan not bat ki basya kenno. Layok pedang ya ka jing pentip lengba ka jing phone PCR ha kasngi sajan balala balatip syapang ka jingja ya urang ba hadin ba ula syak nyot syak bom syak tit kenjat kerdam berkenti rengko na syadam. Habaki pulit kila poi sya kate ke jaka balaja ka kenhon bala pentip lengba ka PCR call kila de penkit ye ulanot balatip kerteng kum ukaran sya safar jong hospital. Ka kenhon ki doktor hadin bakila eksamin benia kila pen bena ba ula dep klat ong ki pulit officer kathain. Kidekot kalong ying jong ulanot kila ya kenno baru kirunar kila bat patan bat knyot syabar naka ying ba usa bat kilatan syakajaka bakham paji bat le ya kikam pentrim persya ya ka jing im jong u. Haba bodin ya kani ka jingja ka tenat pulit kathan kila register case ya ka hapo ka section laispa ar modar Indian Penal Code persya ya kibasya kenno bat ya kiba layok kem ya baro arngut kenthop uwe ubadang kena ka jing tokit kalayat syakmat. Ki pulit kila ong rubak ha ka jing tokit badon ka jing yasno bat kate ka jingja lalap ba ulanot ukaran ude ubadon benta don kti ru ha ka shipho teli ki kampentrim bala suba ba kane kala bandai ka jing ya penhiar kepot mal persya ya ka jing im jong u bat ka ain kan wat benia ya baro ki jing shisha.